Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chiyane, of course na mi ta eka la hikokwana Afrika leyi hi nga ta eka hi linka na hosi ngo Mr Post na va ka Rabava. Eya swa kona of course kasi n'wi of course ra ti 25 ta December ku nga khisimusi vhele no fika ni hlamala ku nga ni scroll ka akhawunti ya kokwana Afrika la mi fanele kuma ku hey yisiku kusuka man ku na live video yi endlini hi ta hi kha hi pfula hi vona ku famba yini ku sala yini ka this live vhele swi twa ku tlanga ri nyamanyama ka background okay se ni tena bodlele lava bisaka Mr Post lana ni a va ri kumi tena bodlele leriwa a va nga ri kumi va nga ri kumi bodlele leriwa ro nghena sweswi kwala kaya kwalawa na vapfuwethu leti a tinsimbi ma ti vona hinkwato a ti se helela va ha ri ku teni ka ha ri na mpfula ma ti vona se ni kwala ka Bantsongo bodlele hi leri a va yes ku busy loko enjoy ri nyamanyama and the funny part here guys i ku kokwana Afrika yi kombisini ku loko se yi fika le ka ngove leyi ta lava Mr Post ya n'wi tlangisela bambara mi nga ma hleketa and then the worst part here i ku hi yona sweswiwa yi fika yi tlangiseriwa Mr Post like it's crazy guys, it's crazy. The tables have turned. Swi ndina ku va iron swilo leswi a yi kha yi swi vula because swi tlhe swi jika manjheni swi tlhe swi vuya ka yona ni ku mina a ni va bisa boss a na problem a vo bisa boss mara leswi ni nga loko enjoy le mberi la ndhaku la swi ndina ku vungikhanya so mbo yi khanya kokwana Afrika hi vomu so ko le ka Rabava ko papa Tsonga am try nge swi kumi leswi ma boss nge ri kumi bodlele lava van'wani team ya mina va borhekini na ma vona ku vele ku cineni ya reason yo va nga ri ku cinini ku hava le ku khanyeni se lava mbirhi hi vona a vo khanya vo ndlivomu and na ka vo ndlivomu ku vala ku hi langwisa or something because mi ta vona hi update leyin'wani ku na ku sa yi ri ka different location ya a hi continue swa kokwana Afrika na xin'we xi tlhe xi chinga la a yi fambe na vhele mi ta swita a swi ku komba ku a swi bebo i cina lo tshama a nge ri kumi bodlele leriwa a va nge ri kumi ya problem mara hi leti nge ri kumi vafowethu veri vanwa tihenisi and stuff like that ndzi ni cheka ku kahlekahle ku yini bodlele ra ni swi tivi swa alcohol but ni zame ku va ni ri ba hi ku Google Lens ndzeni ri kuma ku i yini of course after ku ni basically short swi ve simple because ni ri yimise kahle as you can see loko hi fika hi ri cheka of course online i Jack Daniels so ri famba around ma 300 and something rand mi swi twiniwa i te vanwa tihenisi so henisi yi va yi kha yi durha leyi ko va rough price around ma 300 and something as you can see kwala ni vona ri kha ri famba ngopfu ka 300 ni tlhela ni vona nyana rin'wana ra different ri ka 389 as you can see kwala so a hi zameni ku va hi cheka henisi yona hi vona ku yi va yi kha yi famba mali muni ya ti-price ta yona leya normal ya henisi na ku yi tsala a ni ku tlhe ku na henisi leya normal se hi la ku zama ku va hi cheka yona hi vona ku va yi kha yi famba ka mali muni henisi vuma 589 as you can see kwalana a yi kuma va leya normal na leyi durha ngopfu na vhele yeah I think yi famba around 500 and something ya ku hila henisi as you can see ni ku mina so after that no so after this of course yi tlhe yi ndla a different live video yena tata wa yona hopefully ko va coincidence a yo langwe ku vi cinca i location a na ku tlhokovetsela ngopfu ka leyi yin'wana live yi nga va yi endla maybe yo va a coincidence and hala ku tlanga murhangaphandha hala it's crazy as you can hear le taxini le taxini na ku tlanga murhangaphandha as you can hear kwala se yi vi yi langwa yi cinca location ma yi kuma yana mhaka leyi ni ku mina a hi leswo loko ku ri amukedzani so ska banda kombela mi teka subscribe